Mo pala'y pagsulod nato sa tuig 2023. The year is still so young, just like them. Diba? 16 hours and 53 minutes in the year 2023. What are our worries? What are our fears? What are the things that we're afraid of? So may atong mga kahadlukan. So may atong gikabalak-an. So may atong mga negative na mga huna-huna. And just look at these kids. And I would like to say, they only have simple fears in life, no worries. Fears and worries are two different things. Managlahi kini in psychology. One writer, one psychologist would say, fear is but being afraid of something that is present. Naagyod ang imong ikahadlukan. That is fear. But worry is being afraid of something that is not present. So in psychology, kuyaw ng worry or worries. Murag, basta lain na, ay natin pag-explicar, kaya dito mahuman niya na. And I guess these kids, these children here, have only what we call fears. Pero kita nga mga dagko na, daghan kay tag mga kabalaka. Bisag ang inyong pari. Bisag inyong paris priest. Daghan kay worries. Nga naman. You know, we may have a lot of worries and fears in life, but I guess there should be none at all. Mingon bitaw diya sa balang kasulatan, don't worry for the day to come, that is tomorrow, because today has enough worries of itself. Ano magkinabalakam ta sa ugma ang karong ganing adlaw, daghan nag mga kabalakan? Diba? The best preparation for the worries or fears of tomorrow or the coming day or weeks or months is but today. Do something today. Do the best as we could today so that our worries and fears in the future will be less or none at all. Munamingon ako nga, ang mga bata, why worries, why fear, gagmay rag fears, tungod kay, they only have simple life. Kita, complex or complicated. Narabay, nadugay, nagunikod. Daghan yung nadunggan nga, mayon gani o kining status single. Di ba? Ang uban, moingon double. Ang uban moingon married. Na uban, status, ibutang complicated. Kasi man naghimo complication niya na, ikaw raman. Di ba? Unta, may bana ka na o may asawa ka na. Mangita pa magaglain. Di ba? Na kay usa nga asawa. Usa raman na padre. Kunya, mangita po usa nga uyab. We simply complicate the matter in life. We simply complicate our life. There should be no complications supposedly. Mabitaw nga, the first day of the year, January 1, is given the feast of the Blessed Virgin Mary. Why? The best reason for this is that she is the Mother of God. That is the main name of the feast. And it's not just a simple feast. It is solemnity. Solemnity. Buti pasabot nga, bugat dako kay ni nga piyesta. Solemnidad. Maman gani nga sa atong simbahang Katoliko, adunay kitay tulungan ito nag-holiday of obligation nga kinahanglan musimbag yun kita. Nga the weight is just the same with the Sunday obligation nga musimbag yun kita. December 8, Fiesta sa Immaculate Conception. December 25, the birth of Jesus, pagkatao sa atong Ginoong Kristo. And January 1, dili ka ingon bagong tuig, kundi Fiesta sa bahal nga Birhen Maria sa iyang pagkainahan sa anak sa Dios. What I'm saying is that why worry so much when in fact the first day of the year is given to the feast of the Mother of God and our Mother as well. Kung ato siyang mama, ato siyang inahan, we are in good hands.
We are safe. We have someone to lean on. We have someone to depend on. We have someone to talk to and to do everything. We have our mother with us. Kamo mga mama, daghan magyun mga mama din, di ba? Nganong sa atong choir lang ni ang mga bata may mamuganta. Tuwa man yun ang mga mama dito kasagaran, back up. Mahadlok ug mayabag. Di ba? These kids, our children, are always protected by the parents, by you parents, most especially you mothers. Di ba? And if we consider ourselves and we are real children of the Blessed Virgin Mary, then why worry? Why do we have so much fears in life? Gabi, daghan na kayo nag-text na ko niya. Tapoy man kayo pag text niya, mutubag ko, Happy New Year niya. Mura, driver man kayo mingtag, Happy New Year. Angag, may kog Happy New Year, mamwa. Lisod ka ayo. Mutinuod pa lang. Kuyaw. Tag mo tubag po, chup-chup. Kuyaw. Muna nga, sige na, sudog mga text kung saan ko may pagtubag. Ito, mumana, pero may pag New Year o Christmas, mag-formulate lang ko stay akaning greetings. Ang greetings na ako gabi, that was already 1:15, nahuman ako 1:15, 1:20, nahuman ako formulate ako message, New Year's message. Niyo ko dito, we don't know the future, 2023 in quotation, but we know who holds the future. The Mother of God and our mother too will never allow us, her children, to fall into bad things. Those were the exact words. Yung ko, series of 3 dots, then Happy New Year. Happy New Year. Muna akong reply. Because I know, we don't know what will happen to us a minute from now. We don't even know what will happen to us 5 seconds from now. Unta kibaw. Unta kibaw kung say ugma na to, kung say kaugma, kung say mahitabo, kung say buhaton. No. But we know, sa nakahibalo, kung unsay mahitabo na to, who holds the future, it's God Himself. So we know, all that we have to do is approach Him, kneel down before Him, and ask for His guidance, and accept everything. Kung ato lang matuman bitaw ang plano sa Diyos sa atong kinabuhi, wala may samok, no complication. Complications will come only if we try to change the plan or the design of God given us. Muna nga, daghang kitang kahadlok, daghang taga-kabalaka. Muna nga, aron kunuhay, mawa ang kabalaka, mawa ang mga kahadlok, mawa ang mga dautan. We do a lot of palihilihi in life. Diba? Daghang kitang palihilihi. Munang uban, pagkabot sa alas 12, sige lukso-lukso, aron mutubo. Mutubo man juga, mukha akong kagluto. O isakto yung mukha akong, di ba? Mutubo juga. Napayuban mo, sige, inat sa ilong, mutubo. Mutubo magiging itong ilong, pero sideways lang. Pasalamat ganita nga natin ilong. Halibigwa tayo ilong. Di ta kaginhawa. Di ba? Man nalalili na ay gamit. Nga nang uban mo yun, ay ito pagkaon o isda o manok mo sa bagong tuig kay mukak ka, maproblema ta, magkakatuka mo ta. Unta kay ba, ang kakarong panahon na ang mga manok, nindot na kay mga feet o legs. Nga naman, hindi naman mukak ang manok ron. Mutok-tok naman lang. Kay feeds naman. Di ba? Hindi na, Hindi na gayon. Munang iyong kinahanglan pag alas 12 manghaon ta og mga pilit nga pagkaon. Apilan na lang ka og rugby. Munang na mukaon og tikoy, mukaon og biko, mukaon og leche flan, unsa pa mga papilit diha. Bisa kung saan na to og papilit, kaon papilit, aron mo stick ta, well bonded ta unsa pa diha. Kung naay marites sa atong pamilya, bungkag gihapon. Kung naay labad og liso og utok diha, bungkag lang gihapon. Muna iampo ninyo aron mas liso sa insakto nga pangisip, di ba? Ato mga patuuto kadaghan, pabuto dito, pabuto diri, aron kuno pagpaiwas, pagpakagyo, pagpalayo sa mga dautan. Ang problema basta pabuto ang mahadlok, ang mga tiguang.
Ang mga tiguang dahil mga dautan, dili baya. Di ba? Oh, bitaw. Ng pabuto, it's not our culture. Di man fireworks o di man kwitis. Ang atong pabuto sa unang panahon, lantaka, ramang yun. Diba? Nabay Judas Belt? Boy, high school na ko nakamawa ng Judas Belt. Karang triangle, high school na ko. Kanong sa padiha? No. Sa gamay nga pa ko'y buot, di ko kalimot, lantaka, patong ragay gamiton dito sa amo. Dito sa inyo pa rin, papareho naman ko ng Isabel o Galbuera. Di ba? Papareho ra. Minus lang siya bulit to. Daghan pa kitang mga patuto, apil pa ng 12 kalingin nga prutas. Ngayon naman 13 pa rin ay 12 ra na to tell you. Maka, yun pa, relate ng utag 13 kay kita nga Pilipino, daghan na taog hilig og numerology, numbers. Lucky 9, lucky 13, pero actually it's only 12. Ano man, 12 round fruits stand for the 12 months of the year. Usa ka lingin nga prutas. Nga naman, lingin kay prosperity, lingin kay sinsilyo, kwarta. Kaya sa unang mga panahon, sinsilyo. Pero karon ayaw na ng sinsilyo, wa na'y bili. Ang maayo karon rectangle. Sa unang panahon magod, kaya ang kwarta sa una, sinsilyo, coins, kay silver man to gigamit. Sa una pag yung panahon, silver gayod. Uban gani, gold ba gani. Karong panahon na, ambot, lubot na lang na sa sardinas. Bitaw? Muna nga, abot og alas 12, uyog sa sinsilyo, kay palihi, munang tibuok tuig ang kwarta, ulos sinsilyo. Ang uyuga, katong tag 1,000, ang polymer, uyog. Diba? Yung uyuga katong lata, na pur katong bago pa kay mo, hagting mo to. Diba? Yung nasinsiyo. Munang in town, tibok tuig po, kinagpalihi man og kulikta ka sinsiyo, at tibok tuig kulikta, puros na po sinsiyo. Padugog-dungog na gani ko. Diba? Well, we in the church, me as a priest, your parish priest, doesn't say nga, I don't mean nga, ayaw nagbuhata. Huwag po kumayon, buhata ka na. What I'm trying to say is that these things may be good or maybe not, pero do something with our prayer, with our attitude, with our behavior, with our relationship with one another, and with our relationship with God. Sa Diyos ko lagi hapon nga tanan. Diba? Bisa kung saon na itong pagpalihi, kung dili ta magtarong sa itong trabaho, wahag yun gihapon. Bisa pagdaghang kaglihi. Nothing. Nadaghan ba kayo tagpalihi-lihi? Ako itong gilista gabi daghang dito, wala ko masulti ang tanan. O bahin pong sa patay, napon ay tani-ana, kaya di man na patay ka ng New Year man. You know, mingon pa, this palihi-lihi is but part of our culture. But to tell you, my brothers and sisters, this first day of the year, 2023, is full of hopes. Full of hopes and full of light. But it depends, everything depends on the kind of attitude we give, the kind of hard work we exert, and the kind of relationship we give to others and to God Himself. At the end of the day, we always go back to God. No matter if it is a new year or not, God is always the bottom line of everything in our life. Tanaw na to, wa may gamit kung magkinabalaka kita. Wa may gamit kung magkinahadlok kita. Kita ra gihapon na makaluluoy. Kita lang gihapon ng mangunot. Kita lang gihapon na magkulbaan pirmi. Gina mga bata, minus og kahadlok. Nindot kay mga naong. Malipayon kayo. Kita, nindot og mga naong. O make-upan og L'Oreal. Di gani mag-make-up, ayaw na lang. Ambot. Di ba? And so, my brothers and sisters in Christ, let's not forget
that the intention of God in the first reading is to bless the people. That means He wants to bless us, but it will always depend on us. The blessing is always from God for us. But whether we accept them or not, it's up to us. It's up to us. And that is why Mary, young as she she accepted everything and entrusted herself to God because she trusted God so much. And her life was always full of grace, full of blessing. And we can be like her by simply trusting God so much. And we can be full of grace for this year and for the rest of our life. Please stand. Let us all pray the creed together. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only begotten Son. He was conceived with the power of the Holy Spirit,